adoye se ubie wunsam ediama obi what say janka say hiani no say kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam emano ko emane nye wakuma hisa obema emane nye wakuma hisa wuye bibi obi kwa timi ka se na we me ya mani de bia asem to me ndo no betima ya mame obi o ho obeya doya na oya ma obi a bibi to no betima ya dai abo sa doye no ya na su nhira nta anya dai ema kwasem pa adoye nhira umpa ya doya nipa o ya mano no oni bibi ya de beda wase kwasem oni hwe de bema di owo de bema nya so beka se onyankopon nya dai nhira enu su nemu odu hallelujah amen ti afi o plans na me se fa wisia ne kunafo ni nyankae dai eka ho enya pa bonko a to aso e ma ne ye wakuma hinsa obema no e ma ne nye wakuma hinsa wo de bema no ko na saa de yi nti na se wo bie wu nsem makunani awisia ajanka bia awurade wonyankopon be hyira wo onyankopon so obe dai obe hyira wo nsem kese ma hyira no very simple what is so bie wu nsem a na when ni di enya omo a onyankopon si obehyira ko wonsa no nyuma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia hallelujah amen okay ye sha afi bia ase a wo a new beginning what you say enti ye de niema foforo ene sha afi na se ebe ya pass wodi sum be sha afi ase ebe ya pass wodi abrefo be sha afi ase ebe ya se wodi ahokire eka ebe sha afiase enti niema wonipa ya etumi ma o sha afiase a kane ato no so na favor edi nanim no ena me kire wo no bie wunsam December me see dey bie wunsam hallelujah amen obi aba hello udi the self free never to be dim be say kaka yentie we last year me sandi Sompa Akyedie Anama wo 11 years ni mukana nta wo nem. See am wo said them wo fan girl am said them. Amen. Any baby girl you be friend Akyedie. Nyame na de akye yen. Ye da se nyame hyira wo. Yo was 7 years onim watwe Sompa Akyedie nyame hyira no. Enti wo nso wo betimi aba be ye bi. De wo nso be ye bi a wo ye 05 98559802. Would it be too so? I mean, or your own century. Hello? Hello? Patro, hi. Patro, let me be a dance in the It's you. You go to me, you will be first. Guy, I told you, I never tell my first name, another. So number you at the Regina and then send this Kanyamia the Nadia and offering to Yamia. Amen. That's a pa. Hello. Hello. Who didn't baby I can free? So I last year Sompa Akyedie in the year. Mom, Minium, and a time at home. You could rather to me, not my friend, and mamma, not yet in a harbor, higher there at the stage. Time now, yet you have feminine wanted to say, I don't want and then 14. The other young one, and 14. Weekends, minute, and I'm one and I'm not spending, it couldn't minute down the pan and so it's going to never say, no, my last. Hallelujah. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I was be a BDM, so yet the idea when I'm a bassa, Edaso. Did you what hello? Hello? Who didn't baby I can say free? The batch of events in the Yes, you. The batch of missing in the Pama dear. Since last year, me able to that way. Yeah, me near Chuma. You, yeah, that's it. Didn't baby I can say free, uncle. Oh, I should get last year. The minute. Because I know you, and I'm a generous of and come with them. Now, yeah, it's a time of even if it's not a time of now, I don't pay you. It's a first time for you. And I am a hot you didn't carry you know, and I'll point. Yeah, be a man. Yeah, that's
Nyamishra papa. Tie, dear mene wo kan. Sompa Akyedie last year uye bi. This year why bi. Die nyame ayama wo. Na wo frɛ Neka. Hello. Pachodi Hello, Pachodi. If I saw last year, we did the quite when you asked for family. Then with the part of my market. Because if you would do the whole radio station, no more didn't a man, no more didn't get my uncle shout. Now, get my power. Hello. Pachodi, baby, I can say free. Yes, uncle. The person comes up. A giant quay. Last year, me be near 500 Ghana. So see this year, me who in such a baby, my bobo, I'm who was a movie who went. Nyamishram. Semudia dansi. Ubia, we be a Nyamia Biama Frenaka. Hello? Some patch at the last year and this year. Hello? But your friend, Major, I'm a free question. Yentio Majua. Me, I'm a Majuani. If I saw the you young quay. If I saw this year, I'm the year, did that. Nation can you miss them year? I damn the two and it was that year or ye. Amen. For the book year. Here, and I say, yet ye be aqua when you meet to me in the Bassano, a dear chili. Yeah. Yeah, come and stress at the uncle, baby. I want to over your dinner. But I didn't see the person to come between for catcher. So, my morning, let me miss come here, can't see the two. It's a min show be a cardium. Yo, and the Moyamon Kenya me, Namay Boame home. Because somebody come near me to a month at the Baho. Near me to a Mabaho. Nama one me at the Yamias, the same in show be cardium. Mo, if you want me, a baby, Miss Remo. What you have gone by your boots to not cut the office in Yamia Mount, not yet, Senyankoponia, my Jemodi. Yet that's a password. Yes, it's Sompa Akyedie. And no, what Sandy be? Namia be amount. Say it last year, say it this year. Hello? Gloria, why be? That's what I mean. Last year, dear, remember this year's my last year, not to pick in a cut. I didn't imagine if I could not kiss that. I say, no, craft for a parent. Obviously, Miss Ben, I'm the first of it. But the Baba Collier, I said, you mean. It did to every year, Miss Mamma, and the family is going to be man. But the mammy, I'm a little chosen. This year, more year, I'm a sign offender. Yeah, that's a pa, Nami Oshrow. Oshrow. Eti say na yepe. Last year, this year, Sompa Akyedie, me be the Onyame Mami, was in obi de neka. Why ya enkadre. Obeye bia na nipa no. Etua ni sika de ama no. Eti bia won so ye bi. Wunya nya bia kan ho. Hello. Pachodi baby akase free. Mutakochi pankrono. Yo, Sompa Akyedie, why be? So last year, me twice, me am jibao. Yo. Now the thing is, this year, me was my church in a stroke. Oh, Kafra. Yes. After 18 days, and now, probably the entire wedding. And I'm teaching shit, and reading a stroke. So, mommy, I'm confused. Yes, I can do that now. I'm a baby. That's an issue. It is a Wunya Sunday with the number 05. Most of Mutian radio 0598 55 9802 Tarawan Media. Hello, Mira Pacho Sompa Akyedie last year we be. Edian and Yamia, Dauroma. Me Pacho, I'm you be a Juma. It's na class shop be so damn. If Palaka say a class of farm be our autumn. Fast be being just a personal location. Yes. Yeah, now also go for about be about 20,000, but I'm going to consult by me 60,000 umpono. My channel ready class because I meet you and Kakra. Not just obey, be no Nyame Yama, no. The
nyame onhyira papa no nkoso amadwuma no mu entre wonso betimi abeye bi waye bi nso abetimi afre 0551931931 0548931931 na ye na wonyame ase enu nti ye mfa ofre ni uchato. Hello Pacho di baby akase free. Hello di baby akase free. Me pacho me kase free obwase. Why be? Me pacho last year me. E dia na nyame ye. Ade nyame ye ne se so for ma me na me kuno yare de se ekodi bronya. Na me kuno yare me na me magu dem. Ewurade. Na me ame nye na me sika. Me ye na ze na ka me sisi so to of mamma me catch where I said, na my dear, we saw me on some kunyari. Na a friend found one to me, and I want to need it. Thomas was gay, what I get me could. Amen. Amen. Yet your friend was see. Unyanya ya 0598559802 0598559802 Tarawan media ne be yanko ahoma no so adansie bia sabia ku sabia nyado wo be ya yedie ekode ma wo no ye hwa adansie bi kama simanum pe ne ye fa emra na wie ye hello odi ba bia frefre ma me den na unya frim ba cho me frefre sunya na ye frem hana okay adansie ni ye bi na me be sadio tuero ade na me bra teni o pa wo Yame ado. Awa wo ba me opportunity nti afi so ni wonya me mpa ye se ma de hwede a me de tu nenem na me san aye foforo onsi no mo munya okay hello ba so fun na me nya ko me ka so fi kwa da so ma me nya ko yentie afrase no uye bi no ekwo se ne ma Minha mama say, Sompa Aphobia, anytime you should be Bimugiano, may you father, your son say. But then you say, you know, young one. Now, between them will be free the dear, may Jimmy will cry, not someone number. You see, on my dear. Now what told it and I'm so good be time and I'm so you man so be a bit what your brother and you be feel until when my dinner you're more money na a good panya you na so and then to my onipa bia afi obom paye bi senka obetu kwan a amaso me mau kiwi fatu trim ma yire mfi December yi okay onipa bia afi na wo plan sim senka obetu kwan nanso akwantu 26 akwantu na ye kwakotu a osofo yenni akwantu no mu asem no osofo 2025 na mo ya wire mo enipa ko osofo mu amayofo a omu bibi omu kutatumi emu asofo emu esikafo emu nkwada emeburu ko ni papi so adane ya afo dem etene me no kasafa emfa so dia se ye afi no kwa wieye ye ko hwe won a omo ho kire won omo wa mane na fa so dia ben na ebenya ma me no chance e was Psalm 41 verse 1 to 3 Psalm 41 and na mo kenkan na be contentem amaye Psalm 41 verse 1 to 3 ye wia na de na aka no ahwerade nsa abom paye se bronya bebi onam nyina osofo se wo beti ye se poison obi se poison anya ni nyina na se kura na osofo ye de wudro bi kogu aduane mo nipa ni pie so onim se oba azuka ana se ye mu sofo bi no pa no de wudro na afa ne sem enti o chiawa ebia wo no wo be fa nsuo bi anu ma honhoro nsa enti no ubi enso so na poison anya ebi kura na upio se obi a oto drink bi anom enti ubi enso wa horo nsa no na poison aka Jesus enti hu baby bi a poison if you buy
enti afi we mo horo mo nsa mo pia bonta o chia nipa leti e wo se yanya ne se bro nyina no so we so ya itasama me de bra hwefo na tiefo o chia nipa sa horo nsa o chia ahohoro hallelujah amen enti corona bro nya ye fa corona mra no enye adwuma covid-19 mra no na ye wo niam bi wo ho a osofo enye mpaibo eya hwe yi ene da ho enti ye ntie nyankopɔ asem enhyira ne de odwene mobroni ho awurade bɛgye no dabɔne mu osofo sa wate enti dabɔne ni bi ne se osofo jabi ato fie wo de ka nam na anya ka na anya ye friends say koba pai osofo wo top speed na sama soto eno na otiema eno na ya ho kasa wan hu de ya aka ni gina dabo ni mawrade na gina ma se wa adwene mobroni bi ho no omo nipa bi aye na adwene so ba bedi ubone no na osofo na wahia nyame ama obofo bi abie ho Jesus eno na so obejo dabo ni yade bi aka wa najo na uhu obom pa se awrade jemi na awrade ajo yedu kodu hospital fidie nyina kire se yenim de ye wo yehu yade no na nyame we free yadem osofo to ase o se awurade behwe ne so na wa ma no enkwa na awurade ba ma sa ni pakro no nkwa na wa hyira na asase so na be hyira na asase so na onyino nhye na tamfo openo no onyino nhye na tamfo openensa awurade be wo wa no yade mpa so na yade o yale da ho nyina wo dane mane si ne yie oh hallelujah amen ejosofo afia ekwako wure mu no nyankopɔ kasa kyerɛ ese enhyira ni onipa odwere mobroni ho obi oye janka obi oye kunani obi oye wisia abronya ye wonyanka fi ahodo obekɔ no osofo nkura sum ho no osofo ya wure ho sem o mamenti aso papa nti ase kunani bi to mantem kunani bi Christmas ya manfo oni bi osofo atu ne ho prum na osu ene ye hu bebre ye aduana ma na kama ya hwe egu ente ya dwere saafo no ho nyankopon say ye saa da hia dem also da yare mpaso wa hospital ne pa ya ka kira o say we ye kidney o kidney mieni nyina say o liver ni nyina say wa koma na hono tokro bi abeda ho o say saa bede no obejew ente what ye de nyankopon asem no kan hallelujah o so obejew de hia dem na baye den and o se wasan boso se watanfo 2020 onyi ma watanfo o se onyi ma watanfo da enti afi no ko enti enne wo hihye niam o de sika ko maame ho o de ko papa ho o de ko nuanom ho ebi so kai one friends one girlfriends friend no asofo enti ye kan nyankopon nyanka ne nyankopon wesia no ho ana asofo o menka asem kiro nyame ba bibia nyankopon na koma wo pa kan Exodus chapter 22 verse 22 and 23 nyankopon wo ba bibia na koma wo o se say na ya kan Psalm 132 verse 15 o se monhye oba kunafo ana wisia biara so oba kunani anase wisia biara so ma monhye ne so sa wo hye won so na osu freme a tie na metie won so na mabufuo ano ayeden na meden krante makumo oso feso ha enti osofo enti se Ghanafo afiko awieye na nyanka fie ni ewusia ni ekunafo no ye didi na ye nom na omusu koma tie de nyankopon ka ezamane beba nyankopon so de amane beba yeso we nya so se wakobo kro no wakobo adwama yo o se se wo ya mboa omo na ya nhwe wo no musu a nkra no beke kamsa ye nkai Psalm 130 say 2 verse 15 no intentem Medin shira be shira na dididie mema na hiafo aduane adi amen mema na hiafo enti nyankopon no ekunafo na ewusia no o se gese ye mo aduane di ma mo me enti enne maba sompa ha se ya bia osofo mo ne menam de munim se ye children som ye koho ye kumase prisons ye koho enti enche me de betoto so amade meken mo hu se ye bia na se ye nyobi
enti afi kwa wieye nipa pii so no ba me nkyɛn a metime ka kyerɛ sɛ kɔyɛ ayɛ makunani kɔyɛ ayɛ enti wo hawo no ɛna me pɔmo a mo hawo ayɛ den sɛ ɛna meme yɛ ayɛ bi wɔ TV so na ebedi w'anim 2026 na wo bɛ frɛ sida awa so ebi adanse amen yɛn kɔ twerɛ sɛm no so na ɔsɔfoɔ yɛn kɔ Proverbs chapter 19 verse 17 Proverbs chapter 22 verse 9 Isaiah 58 verse 7 and contentem o se de ohunu mobroni mobro no de ohunu mobroni mobro no e de fama urade o de fama urade na de ode ama no na de ode ama no o be hye na namu enti osofo fi kwa wieye se oye mobroni ho adoye obi oye kunani obi oye ajanka ye omo adoye a onyankopon se ye de afem no ye de abonya mebose enti me pese ene menini pebi ewo sida awaso yi ene ye bonya mebose ya ka che nyam se ye bona bose wo ya wawe no ye bona bose ewo de ben ye djuma no ho ye bona bose ewo ye ma no ho osofo ene menini pebi be bon pan o TV no so na ho adanse ye beba amen ye nto aso ententem osofo o se oyemiyefo nya nhyira ayemiye nya nhyira na ordinaduane bi ma mobroni ordinaduane ni bi ema mobroni to onse me hye ase me bisa wo hwem ya wotie me ne se wadi dwa wa cheche nneoma wa ya ade enti wa dwere wosia so ne janka ho ba dwere ho to aso anasi enti yensan kan 22 verse 9 no say I can 1917 22:9 in tentem kind of and Isaiah 58:7 no some can quotation me answer Isaiah 58:7 enti wa wo hwem ya wo tie me ya ba fidie so boso me ahodo asan ni Pastor kan nyame say enye ye nso say ububu pa no ema de odi kom edibi na wodi moblofo adamfichie eba ofie se wo hu odagani a okata ne ho na wo mfa wo ho enhinta wo ho na mu nipa hallelujah amen enti osofo omo bom pai wo bibi hu ache omo bom pai o bibi hu ache ene me pese ene ye ade bi enti mo amuni mo bo wo mo fon so no mo nya dem mo piepia bonte ade nsansa fro bi se on sani ska ento so na ene sida awa ye ba fidie so eye TV so ba eye kawo enti ene ka me ba be kesika ka ene ka me wo se ka me kesika se wo a wo hwame a utie me ka mo be boa me aso me pese ye nyankopon de ma no na ye nyankopon de ma ni wi a wo so nyame be hyira mo abeboa sida awa amen enti ene ye nyankopon de ama no se ye ba fidie so no eye koboso me wotwenie enti ya hwe enye kaketwa TV so ba ye ba na wotwenie nyina aso se Kristo ahini ne nyankopon ni monyam ne bota enti a oba asase so no ebebem eno sida adanse no eye pi hallelujah amen enti ena me no kasafa inhyira ene aketua nyankopon aya ode manipa yeah, Luke chapter 14 verse 14 Luke chapter 14 verse 14 Bose na wanya nhyira efiri se oni de ode betua wo soka oni de na trenefo sɔre mu na obetua wo soka enti ne me pese oye ade anyankopon betua wo ka amen ene brother Tony menim se buro nya no wani age quotation asa ya wo hwe so awu asa buro nya no ene je na aba bebre ma e sha se o 13 no ma me fa 13 e fa 14 ka wo se na wo topono a flahiafo wo topono a flahiafo bubuafo empache ne anifrafo na wanya nhyira efiri se oni de ode betua wo soka efiri se oni de ode betua soka enti mo amoye party akese get together na tie the Bible ka se wa hwe omo problem na wonya nhyira rotation anu ohye asofo enti asofo bebre nya de ye kan yo asofo bebre odwire de ono nkasa
obenya anaso hu yaafo bi a otete no kwan ya onene na asofo ya obi apese onya sika obi apese onya favor obi apese onya sika yentie the Bible no ka Proverbs 22 verse 2 verse 9 na yentie 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 Proverbs 22 verse 9 oyam yefo nya nhyira ayam yenni bi anya nhyira na ordinaduan ni bi mamobroni na ordinaduan ni bi mamobroni yan kwa 2 Corinthians o se yeni die odua no yeni na yei die die odua ni chenchemu no betwa di chenchemu na die odua no befuru no betwa di befumu se de obia la susu na kumemu no omma anya amememfe ana ohyemu efise de wote nani ma no na onyankopon do no eche na me pese nipa bi ene nyina se yehwe Sompa TV yehu se Terra One Media ene Sompa Media omode ade bi ayaba mo se Sompa Akyedie aba osofo afu bi omoye na osofo nipa omoye ede mo no omodoso enti omonkwanti nya den enye ma no so nipa dodo na so osofo na no na mehwe na chese Kumasi last year kromo chanyo bro 3000 nipa Kumasi ngo a osofo te se so omoye ne nkran omoye ne takorade omoye ne ye friend say takwa omoye no techima sunyane nkuransa Kumasi ha na chese ye ya mo be efise no ano moye enti wo se ye boa bi enu nti sida awanso so no sa Sompa Akyedie no mo fanto so na enen so ye so ye pese ye ba frese se azuka bema ewo MCR ho ye manyane ntiye se GM ewo ne office general manager won office enti ye beto ye nsa frɛ no na sida awa so ya bai yan so yan de waya num kakra no na yamfa ema no GM wo ha so ni ha so na ye obia so wo ha adwumayeni bia wo ha omo amohwe akire no onbe ene me pese enne mo amohwe TV no de mo behwe TV nanim na me pese me ni pa bi bom pan wo nuoma bi ahu aye de me ba TV so di adanse se Nyankopon asoma me se me mfa na hinta semomra me wi a me ne ma emo mpaye na adanse beba ene mo hu adanse ahodo a eba na mo soso a mo hweda mo fulu be hwe wa sore dam na mo hwe memene da adanse a yebo e wa fidie so a eye fidie no pi enti yese nuama papa ena yehwe na yaboa enti ene dai ene me pese yen soso yeboa Sompa eye Akyedie no bi na manyane nti yese 1st January omo chama kunafo across babia Sompa obia ena 3rd January so no omo san ko children's home enti wase wo a wotifie ne wo a wo hweme no ene ye beboa bi obu okra na wo nuoma bi a wo pese wode ma ebi anwa bi ebi emo ebi owontoma alliance na wo TV na se no enche mebobo ofra ba bi wo bia no ombesoma manipa aba abeje de toso mienu sika bi a wode besani aba bia no ebe ye nhira na wo send a de ntia wo send sika no se na market quotations no obeka na ye mre no do so aka me do be kwa solufi ho na nipa bi omo wo ha wa mo ba me ka chon so bu am se kochoren so ana ko ya ye makunani ana hwa dance ya asofo be ka ya no ma ratio bi wo heva US emergency na me ya so no me ka chon so mo nya na sata mo ye wie ya na nipa no ne ho ato no enti samre de MCR mo fa ya France video short bi ento so video no omofa video be ento so aya nioma etwa guoi aya me baba ko aya frɛ no asantoa o amanone osenioma nyina me nyina na namu sida awa na one na busua no yemfa nko chorensum aya on the 3rd January na aya Sompa Akyedie no yemfa nioma no nka ho na yemfa nkoma eye chorensumfo
Sompa Akyedie no omo fa nkosom enti GM ebegyina eye omo Sompa Akyedie na nan na waje enti nyoma na enie de toso emie no eye envelope kase eye 7,000 ene no so wom eye Sida Worship Center asafo no nyina yese yeso ye de boa Sompa Akyedie no na omo ye den omo fanka ekunafo a nyoma na omo che first no enti azuka bema obegina mo de ama eye GM se ne nyoma ni nyina ye de agu kan mo e wase ho enti no omfa enko amen enti dia eye Sida hour so ye ba ye no Sompa Akyedie no na ne lines no me boboso na won so a wo hwame a wo so utie me no me pese won so send bi na me no mo mpaye na numbers ni eye mienu osofo me bobo anu waboso yie na ne senia sofo eyi ya friends brother Tony na bronya wona adwom dodo enti wo sofo yima na ya friends na bible no kro obie fa no nko no mana oso betime aboa Sompa Akyedie ni bi no ene eye mienu eye 0598 0598 559 802 0598 559 802 and a number tosu mienu 0241 272 998 me sisubium 0241 272 990 so wo sene a edia beba ye Terra One Media anasa Brazos Foster says I did na ma na ensende en ofra ye besa ye den abobo so akire bia utie o radio enti mu a mo di kan se no kra me di kan no mo abompae Awurade onipa biara wa fa food a o seni sikai bi se ode boa mobruni anasa ode boa ejanka o se nipa bi o yesa anwoma yi ode afam wo Awurade o san kanu biom se o beji ne daboni mu na natamfo ntimi nya den enyina na enimu da natamfo ntimi nse ne da na a obeji no yare mpaso di oda yare mpaso a oye bie de ni baby or how be atuna oye bie de na wari aye din a oye bie de upper bambo a oye bie Awurade ena wasema ya kan television so ni radio no so any Facebook no so no Awurade ma ne mremu ma no amen Awurade ma ne mremu ma no amen akoma so de mremu ma no amen wo Yesu demo amen na obetimi afre obo a wo sene kro obetimi afre se me no bompae tia wa o sene a fre me no bompae o sene pe me no bompae studio lines no mo fanto animo mo fanto nchen na ma no so wo ho mo studio lines 2 ni nyina azuka bema betra ho ma me na studio lines no munyi yankasa ye numbers ni mfriso ene ye numbers nya adwuma ofi ha ti munyi mfriso number ye adwuma ye Sompa Akyedie numbers no ena numbers ye adwuma ye studio lines no mo hwe no so ofra me no babon pa de obesenu bia o se enye ohwe so ti mo hwe TV no obetimi afra o se ni wi obetimi afra ye 0551 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 mesra se enamo amo se ni bi nkwa na mo mfre enesa ye se ni sa kosi se ye bedu 1st January ye se ni sa praise God Odene baby okasa frɛ. Pacha na sanka aguna. Ata aguna wase no bi. Pacha. Dia no pese me no bo ho mpae.
Awurade atasene sompa chede ne bi se yemfa manyanka ne kunafo mana koma so ade mrem wo Yesu demo amen amen also betime afre praise God praise God praise God monfa sompa lines no to odi ne babi a okasefre na wasane bi odi ne babi okasefre o meteo meno kasa odi ne yesen Florence baby bi owo bia se o dom nyanka na ewusia na nyame asema na ya kan no Awurade ma ne mmere mawo wo Yesu dem amen amen praise God ma onesto kakra o de ne baby o kasa fre o say Frida what say no bi me no bon pae Frida Awurade wa fana sene bi se yemfa manyanka ene ewusia ene kunafo ma wasem mere mu ma no na koma so ade nti ode asene ma ne mere ma amen amen praise God hallelujah odene baby o kasa frɛ o ya friend Dora Mensa me kasa frɛ atuma ko fobia Dora wasene bi ana me patoma sending 100 me no bon pae Awurade wa friend Dora wasene ma na koma so ade mere mu manyame asema ya kan fa ho no emere ma no amen amen praise God ma oneso kakra man odini baby o kasa frɛ o praise God yentew kama memfa foforo yentew nka also betimi asene eye number no 0598 559 802 betimi asene afasa number no so anase 0241 272 990 Edia beba yetara 1 media anasa brothers 4 star aye wura film ye na di yenim kan efri na sa ko si January 1st January sene na mpaya me no bonyina be adwuma ma memfa bi praise God hallelujah odini baby o kasa frɛ o kaswa mame asha wa sende bi me no bon pa Awurade dienti asha asene sesikai yade biara oni yare safo Awurade sane yare ma wasemre mo ma no oso beje no efri yare mpaso Psalm 41 amen praise God Hallelujah. odine baby o kasa frɛ o Bacha e friend Beatrice me kasa tete kachi. wa sene bi Bacha me no bon pa Awurade emma wakoma so ade mmerem de ntia wasene na emre ma o sene nyame asem se amen amen praise God Pacha command mercy Antemesi kasa frɛ Pacha makasa free for praso me ni chichi me da wasene bi Awurade me soma wasem ko twesupraso ma wasem aka ne Psalm 41 oso wo beje na afri yare mpa so Awurade ma ne mre ma wafra amen praise God odene baby o kasa frɛ odene baby o kasa frɛ ma oneso kakra mento nka wasene bi me no bon pae Awurade ma wakoba so ade mmeremu sene enanyame asem se amen praise God enka osusu odini baby o kasa frɛ o wasene bi me bon pae mo Awurade ma dienti a wo send sika no emre mo ma ho amen o fa fo no wo send a dienti a wo send sika no kagu sika no so ansa no wa send praise God praise God
ye menton kame no bompa de entia wa send sika na Awurade ma ne mremu ma wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa freo. Me no bompa but entia wa send sika na Awurade ma ne mremu ma wo Yesu demo se na nyame asem se. Amen. Praise God. Praise God. Na meso na guso no oso betimi asen me wi amebom paye kese efri na sa akosi 1st January de bi asen na paye na ye bo no wo se ne pe na ye adwuma ma ayese obi akobodua honam fama to baabi osofo ne enam framam enti na paye no da obese ne bia akosi 1st January eye adwuma. Praise God. Hello. Na me odi ne baabi okasa freo. What's any be? Me no bumpire, me don't me bumpire do share Christ mojem. Awurade man de ntia wa send sika emrem. Amen. Almost send message so ma send bi no. Bishop Mercy or send 100 cedis, Grade so 2 champion 200 cedis, Georgiana 50 cedis into Bompire Momians. Awurade me bumpire my man no me say Awurade ma what some kind of Psalm 41 emrem ma won. Awurade ma won a dance here. Wa koma so ade emrem. Amen. No man no na good TV no so no 0598 559 802 0598 559 802. No matter so mienu 0241 272 990 0241 272 990. Edi ebeba ye Terra One Media and as a Brothers Foster. Mame Sanfa Bakro yamna na so. Praise God. Praise God. Menton ka me no munyina bompaye mon ko so na mon sending efri na ekosi eda eye 1st January no mokra mo betimi asene akosi 3rd January efri se 3rd January na yede eye nyanka fie de ni nyina ekọ wo bibi na opese ye adwumakuo no mbegye no mo fa koya adoye na normal from ba begye ni eye 0241 272 990 also for many one a bompai so am fa me pay na bompai mama krala 100 cedis Antigen 50 cedis and a Harriet and so I send it 50 cedis. Awurade ni pa me sense so me de omo ba wanim. Amen. Ma wona koma so ade mremo. O si de wa yeyi ode abon Nyankopon bosia. Awurade tua no tua ho wo. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Nyame nhyiramo. Se na medical ka cho se ye ba TV so eye kakese. Enti ka na ka medical kesika kameka se momfa meboa adwuma no na menim se samo ye wei a nyame di hira kase be bremo ama mo abeso dwumadie ni mu amoba beboa ma na kyende ne yeye enti obi anya bi no mese na egufo no so efri na sa akosi 3rd January na obeye nhira me no bompaye obi biara ana sa wo sene so wi a me ankasa me personal numbers no o de free no be bon paye sa kosi ene enu kwa na yeye ne hwe adanse ya no so be ba wo ho enti mo fa me personal numbers 3 ni nyina engu entoso na sa numbers Sompa Akyedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi kon nyanka ene erisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra Yaka bom se bronyen ye bema enisia ene yekrafo adidi na yenko ayetimi agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Akyedie ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598
9802 meeting mu biem 0598 559802 Edia was yetara 1 media Anasa Blessed Foster Bronya Bosome ni beboja trada na dia mode tom ye no ye dia ma ekunafo yi mu amu ye bi afie twemu no emu adanse de mu amu nim Sompa Akyedie 2025 yabo onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwan a amaso me mau kiwi fatu trim ma yire mfi December yi okay onipa bia afi na wo plan sim senka obetu kwan nanso akwantu na ntumi amaso nanka person wale afi a prophecy kra by say nanka be wa nanso amaso nanka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen ntumi anka boafo wantumi anhia boafo no na person ka wo na wo ba adwuma bi umpa pa senka wade betre wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu trim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nya dai ndi okay didi na mani bi nya dai ndi na hwede awurade be yewo ko o say Solomon mabisam ko eti ayedu nwotwe didi mu a ayedu nsia o say Bible say onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yami do o say onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afifufuro ye pete nyankopon bokwan foforo ye dai atu enim ena na Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no bokwan ma wo ko na ye dai na edene ko pie nipa na sa kwampa ne de wo ko pie nipa titiriw abrempon enim bon nsem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi mesi didima kunafo bi ni pe janka bi pam school atale tompa boafa ka no ho kope awisia bi wacha se kope kunani bi tomoni anwa fa sedi ope kra wo de yeni ska fa ko se urade mini bi de na nso gina wei so afi mini ama me bo mpa nyina ma hu tunsanso papa bi a gina wei tu da afi a ye ko wura mu yi fa kane ato me so ebasa Bible no say onipa ye de be bokwan amano na edine ko pie pakese anim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b sakasa ne me de papa bi winsem ne basa December o mompa ye njo no kwasempa rade be bi kwan amawo pa e say wo de misi pekunani bi na hwe one na yire ne ma na tomoni anwa ne niema nkanchiro obi a ne fa koma no ne fa mpa botato ade bi a wo bo ho mpaye se next year pese won saka no me se wo wan se dem amen janka bi pa wisia bi ne je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o je ma ne nkan ye se wo ko 50 bia je bibi mu du se urade afina mpese mi tu kwan na so amfa na me pese me wada nka me pese boafo bi boam na me sikade adwuma urade ni nyina amam urade kakra me woi de mayi ni me de koya do ya mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi mami hu ani munya me she obo Kristo dim se on sensi for mota amen power eyeki yes eyeki o okwasem eno na Bible ne kan ho asem Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinum me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say wasem ani pa ye woniema epie nhira de ba o we ya be bompa ya che ye woniema ama edi nhira bantem edi mpeja bantem e ma akontuo punu bie ntem ema wariya punu bie ntem ema adwuma punu bie ntem ema wohia boafo ntem pa jedi kan pa ye oma giving okay adoye se ubie wunsam ediama obi wo se se janka se hiani no se kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam ema no ko ema ne nye wakuma hin se obema ema ne nye wakuma hin se wuye bibi obi kwa timi ka se na we me ya ma ni de bi asem to me ondo no betima ya ma me obi ho obe ya do ya na o ya ma obi a bibi to no betima ya dai abo sa do no ya na su nhira nta anya dai ema kwasempa adoye nhira umpa ya do ya nipa o ya ma no oni bibi ya de beda wase kwasem oni hwe de be ma pa di owo de be ma nya so be ka se onyankopon nya dai nhira enu su ne mu odu
Hallelujah. Amen. Ti afi o plans nyina me se fa wisia ne akunafo ni nyankae dey. Eka ho. Enya pa bonko a to aso. Ma ne wakuma hin se obema no. Ma ne nye wakuma hin se wo de bema no. Ko. Na saa de yi nti. Na se wo bie wo nsem akunani awisia ajanka bi a awurade wo nyankopon be hyira wo. Nyankopon so obey dey. Obe hyira wo. Wo nsem kese ma hyira no. Very simple. What is so be wo nsem a na wo anidi anya wo mo a onyankopon si obe hyira wo. Ko. Wonsa no nyuma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia hallelujah amen hwe ye sha afi bia ase a wo a new beginning what you say enti ye de niema foforo ene sha afi na ase ebe ya pa se wo di sum be sha afi ase ebe ya pa se wo di abrefo be sha afi ase ebe ya se wo di ahokire eka ebe sha afi ase enti niema wo nipa ya etumi ma osha afiase a kane atɔ so na favor edi nanim no ɛna me kyerɛ wo no bie wunsam December me see dey bie wunsam hallelujah amen obi aba hello udi the self free never to be dim be say kaka yentie we last year me sandi Sompa Akyedie ni ba na ma wo 11 years ni mukana nta wo na mo. See, I'm a woman, said them. I will find girl, I'm said them. Amen. And you, baby girl, your best friend, I said, yeah. I mean, I say, yeah, that's Yamishra. You was 7 years, so name watching some patch of the Yamishran. And you also obey me about baby. They also obey a beer, 0598559802. Would it be too swanning? I mean, or your own century. Hello? Hello. Sompa TV. Pacho, hi. Pacho, let me be a dance in the It's you. You go to me, you will be first. Guy, I told you, I never tell my first name, another. So, number you to quite regular and then send this. Not yet here and offering to amen. Yeah, that's the pa. Hello. Hello. Who didn't baby? I can say free. So, last year, Sompa Akyedie NBA. Mom, Minium, and the time I come home. You could rather to me, not my friend, and mamma, not yet in a harbor, higher there at the stage. Time now, yet you have feminine one to say, I don't want and then for him. The other young one, and for him, weekends, minute, and I'm one and I'm not Sunday, yeah, it couldn't lay down the pan and so soon. It's going to never say, no matter. Hallelujah. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Pa, be a obedience, yet the idea. When I'm a bassa, Edaso. Tidia wawati bo homoden. Hello. Hello. Udini baby aka say free. Le ba cho bi venti mi dey be say kaka. Yentie o. Le ba cho mi sini dey be me pa my dear. Since last year me e be see that way. Ya mi nye chuma. Yo ya that's it. Udini baby aka say free. Yanko. Oh, Akyedie no na me ka bi kaka last year. Me because I know you, and I'm a generous of and come with them. Now, yeah, it's a time of even if it's not a time of time, the bomb player, at the first time for you. And I am what you request within 3 months and I'll point. Yeah, be a man. Yeah, that's it. I mean, papa. See, the amene woken. Sompa Akyedie last year we be. This year why be? The nyame ayama wo. Now Fre neka. Hello. Pacho di hello, Pacho. It was for last year we did the quite when you asked for family. Then with the part of my because if you will do the whole radio station, no give me a man, no more give that I'm going to shout. Now, get my power. Hello? Pacho din baby I can say free. You are
Katafin Kwanta. Giant Quay. Can I dance me 500 Ghana? The CDC, who is such a baby, my bobo, and who was a movie whom we went. Nyamishram. Semudia dansi. Ubia, we be a Nyamia Biama Frenaka. Hello? Sompa Akyedie last year and this year. Hello? Because your friend Majua, because I free question. Yentie Majua. Me am Majua ni. Yes, I showed the yo young quay. If I saw this year, I'm the year, did that. Nation can you miss the year? I didn't get to you, was that there all year. Amen. But the book year. And I say, yet ye be aqua. When you meet to me in Bassano, idiot, yeah. Yeah, come in, stress at the uncle, baby. I want to over your dinner. But I haven't seen a person to come between for catcher. So, my moon, let me come here, can't see the two. It's a mean show be a cabin. Yo, and the Moyamon Kenya me, Namia Boame. Because somebody come near me to a month at the Baho. Near me to a Mabaho. No more one me at the Yamias. It's a mean show be cabin. More. If you want me a baby, I'm a Remo. What you have gone by your goose to not cut the office in Yamia, not yet, Senyankoponia, my Jemodi. Yeah, that's a password. Yes, Sompa Akyedie. And no, what Sandy be? Namia be amount. Say it last year, say it this year. Hello? Gloria, why be? Last year, dear, Mamma, this year's my last year, not to pick in a cut. I didn't a march, if I could not kiss I say, no, craft for a parent. Obviously, Miss Pen of the first of it. May the Baba call you at the union. It be to every year, Miss Mamma, and a friend, this can be man. But the mom, yeah, I'm a little bit chosen. This year, more, yeah, I'm a sign offender. Yeah, that's a pan. I mean, Oshrow. And say, na yepe. Last year, this year, Sompa Akyedie, me be the Onyame Mammy was in obit in a cat. Why, ya, and cadre. Obey bia and any panel, a trianisika diamano. It be our own shoe ye be. Unanye bia, count. Hello. Patodi baby, I can say free. Yo, Sompa Akyedie, why be? Last year, me twice, me am the bow. Yo. Now the thing is, this same meaning of my church in a stroke. Oh, Kafra. Yes. After 18 days, and not probably the entire wedding. And I'm teaching shit and reading a stroke. So, mommy, I'm confused. Yes, I can do that now. I'm a baby. That's an issue. It is a Unyan Sunday with the number 05. Most of Mutian radio 0598559802 Tarawan Media. Hello, Mira Pacho Sompa Akyedie last year we be. Edian and Yamia, Dauroma. Me Pacho, you be a Juma. Na class shop be so damn into Panaka say a class of farm be our auto. That's be being just a personal location. Yes. Yeah, now also go for about be about be also be 20,000, but me find the concert by me 60,000 umpono. My channel ready cash because me treat and kakra. Na che so be bi no de nyame ye ma wo no no. Me fa nyame onhyira papa no nkoso amadwuma no mu entre wonso betimi abeye bi waye bi nso abetimi afre 0551931931 na ye na wo nyame ase enu ti ye mfa ofre ni otwato. Hello Pacho di baby akase free. Hello, Dini baby akase free. Me Pacho me kase free obwase. Why be? Me Pacho last year me. Ede na nyame ye. Ade nyame ye ne se so for ma me na me kuno yare ye se ekodi bronya. Na me kuno yare me na me magu dem. Ewurade. Na me nyame nye na me sika.
me and the last day na come to say supposed to be of mama me catch where I say na my dear we saw me on some kunu ya na afin fa kwa meto me na me nya wo de ni ya me so aje wa peja me kun amen me say me fa aje wo yesu kin amen ye do friend wasi unya nya ya 0598559802 0598559802 Tarawan media ne yanko ahoma no so adansie bia sabia ku sabia nya do wo be ya yedie ekode ma wo no ye hwa adansie bi kama simanum pe ne ye fa emra na wie ye hello odi ba bi afrefre ma me den na unya frim ba show me frefre sunya na ye frem hana okay adansie ni ye bi na me be sadio tuero ade na me bro ateni o pawo na me ado awa ba me opportunity nti afi so ni bonya me mpa ye se ma de shedi a me de tu me nim na me san aye fofo on si no mo nya okay hello ba so fun na me nya ko me ka so fi kwa da so ma me nya ko yentie afra se no uye bi no ekwo se ne ma me nya me se Sompa enye afibia ka anytime bia men should be no me ye ni pade ye san say but mu say you na ye nya mo na bitini mo bi fi be bia na njina ho kra na sambo na ba nsi o madie na go ko de na mo su bie pan na mo su ni man so be bia be ti ya ba mo no o ni di fi wo nti ren ma ni di no ye mo mo ni na ebi kwanya ye ni na so e na ntoma ye onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwanya amaso me ma kiwe fatu trim ma yire mfi December yi okay onipa bia afi na wo plan sim senka obetu kwan nanso akwantu na ntumi amaso nanka person wale afi a prophecy kra by say nanka be wa nanso amaso nanka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen tumi anka boafo wantumi anhia boafo no na person ka wo na wo ba adwuma bi mpa pa senka wade betere wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu trim me say pe kunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nya dai endini okay didi na mani bi nya dai endi na hwedi awurade be yewu ko o say Solomon mabisam ko eti ayedu nwotwe didi mu a ayedu nsia o say Bible say onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yami do o say onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete nyankopon bokwan fufuro ye dai atu enim ena na Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no bokwan ma wo ko na ye dai na edene ko pie nipa na sa kwampa ne de wakopie nipa titiriw abrempon enim bon sem kese ma Christ obi a person next year 2026 we share boafo December yi me sitidi ma kunafo bi ni pe janka bi pam school atale tompa boafa ka no ho kope awisia bi wacha se kope kunani bi tomoni anwa fa sedi wo pe kura wo de yeni ska fa ko se urade me ni bi de na so gina we so afi me niama me bo mpa nyina ma hu sunsanso papa bia gina we tu da afi aye ko wura mu yi fa kane ato me so e ba sa Bible no say onipa ye de be pokwan amano na edine ko pie pakese anim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b saka ye me de papa bi winsem ne ba sa December you mompa yenjo no kwasempa urade be bi kwan ama wo pa e say wo de misi pekunani bi na hwe one na yire ne ma na tomoni anwa ne niema nka nchiro obi a ne fa koma no ne fa mpa botato ade bi a wo bo ho mpa ye se next year pese won saka no me se wo wan se dem amen janka bi pa wisia bi ne je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o pa je ma ne nkan ye se wo ko 50 bia
ye bibi mu tu se urade afina mpese me tu kwan na so amfa na me pese me wa dan ka me pese boafo bi bo na me sika de adwuma urade ni nyina amam urade kakra me wo de mayi ni me de koya do ya mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi mami hu ani munya me show bo Kristo dim say on sense for mota amen power eyeki yes eyeki o okwasem eno na Bible ne kan ho asem Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinom me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say wasem ani pa ya woniema epie nhyira de ba o o we ya be bompa ya che ya woniema ama edi nhyira bantem edi mpeja bantem e ma akwantuo punu bie ntem e ma wariya punu bie ntem e ma adwuma punu bie ntem e ma wohia boafo ntem pa je di kan pa ye oma giving okay adoye se ubie wunsam edi ama obi what say janka say hiani no say kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam emma no to emma nye wakuma hi say obema emma nye wakuma hi say wuye bibi obi kwa timi ka say na we me ya mani de bi asem to me ondo no betima ya mame obi ho obe ya do ya na oya ma obi bibi tu no betima ya dai abo sa do ye no ya na su nhira nta anya dai emma okwasem pa adoye nhira umpa ya do ya nipa o ya mano no oni bibi ya de beda wase okwasem oni hwe de be ma pa die owo de be ma nya so be ka say onyankopon nya dai shiraw enu su ne mu odu hallelujah amen ti afi o plans nyina me se fa wisia ne akunafo ni nyankae dai eka ho enya pa bonko a to aso emma nye wakuma hi say obema no emma nye wakuma hi say odi bema no ko na saa de yi nti na se wo pie wunsem akunani awisia ajanka bia awurade wunyankopon be hyira onyankopon so obe dai obe hyira o wunsem kese ma hyira no very simple what is so bie wunsem a na wo anidi anya wo mo a onyankopon si obe hyira ko wonsa no nyuma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia hallelujah amen hwe ye sha afi bia ase a wo a new beginning what you say enti ye de niema foforo ene sha afi na ase ebe ya pa se wodi sum be sha afi ase ebe ya pa se wodi abrefo be sha afi ase ebe ya se wodi ahokire eka ebe sha afi ase enti niema woni pa ya etumi ma o sha afi ase a kane ato no so na favor edi nanim no ena me kire wo no bie wunsam December me see dey bie wunsam hallelujah amen Sompa Akyedie 2025 Yabo Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi kon nyanka ene awisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra Yaka bom se bronyen ye bema enisia ene yakrafo adidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye hunhyem na proposi prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Akyedie ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting mu biem 0598 559802 edin a waso yetara one media anase Blessed Foster bronya bosome ne bebodwa trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mu amu nim Sompa Akyedie 2025 Yabo Yaba We exalt your holy mighty name. You alone are worthy this morning. You deserve praise and adoration. We glorify your name. We magnify your name. We exalt your name. There is none like unto you, O God. Take your glory, take your praise.
praise. Take your hand. And that was you. What my fear covered to you. We should have what my Bosumi and Tosu to be a rat to you. I'm full within the social within the Concrani Mudama. And you are here no pay you. That you want to try no pay you. That you want come for no pay you. That was it. 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 Rakabada da badada. Ikabada da da bala. Ikabada da da bala. Alikatola Bausaya. Alikabada bada da da. Ada da bada da da bala. Ada da bada da bada. Ada da da bada da da. Akabao da da bada. Akabao bada da da. Aspada bada da da. Akabao bada da da. Akabada da bada da. Akabada da bada da bada da 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 da. Esaya bada da da da. Rakabada da bali kabada da da bada. Alakabada da 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 bada. Reskaya bada da bada. Lekabada da 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 da. Esaya pekala. Saya kabada, ikra kabada da bada, kabada da baleka, saya bada da da bada, kabada da da bada, kabada da da bada, kabada bo saya bada. In the mighty name of Jesus Christ. Eba mo nyina ache, eba makwaba, eba food for thought was Sompa 93.1. My main fan Kaibo in Cheb. So I got 18 days. That's right. Now you're going. Ewo Jubilee Park. They say a day angelic visitation. That's right. Now, over our envelopes, I say, back where day, the Thanksgiving of it. And this year, listen to me. Last year we went, and some of you, I don't know whether you understood the Thanksgiving. To me, the 5 cities now they are sent there. I feel we now there. It's the same with God. We are finished. I'm telling you a secret today. Oh, Asafumu. A bass a bar for the Anna Unimi. Oh, Asafumu. A bass offering crowd kotoa. Now calculate it. A case ye into Boasopo to be. Yare ye 200 Ghana oko jebusia. Ah no cry o kani pakro ne dawo. Eti January to November no dia na we. Da bia so de hu dwom. Uni race course a wo tafu dwom. Wo ha wo bo tai kwa adwuma. Bosumi ye tia oka, but there's nothing to show. No. God, this is not the portion of a child of God. That's right. So Lord, let me enjoy the fruit of my labor. Who is calling my name? Help me to the enjoy, because a radiant can say mobile bobitro na de obi abenum. Was it mobile sisi adan na mobile trem mobile bobitro na my day manum bi. Eti adan na bobitro no wuntumi numbi. Obo aye twuma sika no ba ya de ne te ho ene ye tete sika no hwe eno ebe san wo. Because now there is outlet, there is no inlet. It's one here the sika nyina or the version ho ya de anane baby ya de okofa bi wo ono so na eyare. Oh God, as I've entered into a new month, help me to enjoy the fruit of my labor. And would I give me a power? Posubia Mawrami, Mammy, me breast. Mammy, me breast swabba. Mammy, chame breast swabba. The American Busumi Dubaki. Mammy, cha. Oh, yes, to them. Lift your voice and pray. Come on, lift your voice. Lift your voice. Lift your voice. Let me enjoy the fruit of my labor. Help me to enjoy the fruit of my labor. Oh God, let me
enjoy the fruit of my labor. Ikapadadadadaba. Hey, Sayabadadadabalaba. Me bless what Radi Mamincha. Radi Mamindi wa me bless. And never dada. What can't you say? This year time will be a contrem. What can't you say? May you will be a fantasy. What can say? Messi Dina Miama Trem. What can say? May you Miama Diswapa. Mawa Sembremo, my brother. And I don't pay what yesterday. Let me enjoy the fruit of my labor. Hey, Kapadadadabaladaba. Isakabadadadabalaba. Nakabadadadabalaba. Hey, Kabadadadabalaba. Rakabadadabaladaba. Hey, Kabadadadabalaba. Rakabadadadabalaba. Ipalaya. Akabaya. Apaya. Ekaya. Ataya. Ataya. Elabaya. Ataya. Elabaya. Ataya. Alabaya. Akaba. Ebalada. Ataya. Alabaya. Akaya. Alabaya. Apaya. Alabaya. Apaya. Elabaya. Apaya. Elabaya. Eladaya. Apaya. Akabada da ba da 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 ba. Alabada da 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 ba da ba. Alabada da da ba da da ba. Alabada da da ba da da ba. Alabaya, 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 hey, Kapaya, hey. Don't let that fear grip you. Wobo onuma osuda e ka kebi kra na enso obewu. No. Isaiah 65. Was it orange sisi adama obi ntinem? O sisi adama obi ntinem. Na wori nnua emma obi ni. O nnua ma obi ni. Na memman enna be ware ayese duana. Ne nna be ware ayese dey. Duana. What it means is that you will not suffer for somebody to gain. Who never worry to say the Exodus 23:26. None shall be barren on the land. That's right. And none shall abort its young. Your life on earth you shall fulfill. Amen. Oh yeah. Wasasi so na obetena didi amen. To be biano ebetimi ade etwa wo naso. That's right. Se wo awurade enwuna se a. Enti bosome no eko wie December na nipa bi yam hye wo mo se ase yetigas ya chichire wo bi wa chichire hwan. Na mu di agro no amo ani amre mpa bo so de na ebetima to. That's right. Because obonsam no no da bia o hye wo. Ahye bet. Maybe I will wear 2 us. A minimum. You almost say us. No how high and code in how high. Maybe I will code that down soon. December 31st. I was a car ball. Mercy. Lord have mercy. Betting code no. Obi betting code. Yes, I was say. I'm a friend. When you say no, a pound. Who vampire? Yes, sir. As you say, Piana has just said, Tia, Woody wa Busia, wa Juma, say, oh, ye never been told, Sabusum Wimono, oh, yes, to demo, yes, I know. Jesus. Oh, is somebody with me? Yes. Niabayi dom akabreche mapoma, as it says, Bronya, we ensi wa brabo. Ya do dofu bi akoto konfa nochi. Ya de water Fuji. Ya de wa agogo. I say ya de ni mu ya na eye de. I say say enkrofo ebe siri bronya ewe nkukọ no na wo de ofre tutu. Jesus. Say san was said dia Psalm 109 verse 8 kaima misisia or 7. Psalm 109 verse 8 or 7. Ewurade wo bi biara wa hye wo wuo. Akwansia nim guasie o say ama me ne mabusia mane na nsua. That's right. Psalm 109 verse 8. What's it say? Mane na nsua. Mane na nsua. Na ne hwe adwuma no. Na ne hwe adwuma no. Fa me go 7. 7. Obu no atan a. Aha. Manu ni 4. O de mama 8 na. Read it again. Mane na nsua. Aha. Na ne hwe adwuma no. Mo bi mfa. Ne manye nwisia. Na ne yere na ni.
because me tio no no me yire ne me ma no me tia sintino wonya wusia wonya janka me yire nye kurani it is a wo asese chenra lady testimony ya no o me say one abawa na nya contention abawa wa no see the sika 20 million lady no abeji say sika no do fa na de ma no wo kuna ni ma se wadwuma mu ho wo ka bibia wo se obeji ni sika ye bomb pie all night no Saturday awia or ana lady na friend say fache me na mama mi papa ko hwehwem tio yeah I will voter region me papa ko hwehwem mama me ne se enye wa no bi na di wanim beji sika no my god na obi so ko hwehwem na ye ono a what not kadia na beto oba no what not long time ewura na odi adanse no se o man papa ko hwehwem o ko hwehwem o he o ko hwehwem o obi a onim forma obetimi aye de bibia ma ka no e wo voter me mama papa ko hwehwem ma me no mo se enye wanti fa che me anya dayo adanse na ewura ni di no enka bronya we ko be he obao wa man ni papa hwehwem ma no wo vote he obi o ti kumase a o won krofo mu di jumama no ono na ti onko ba bia so betima bodua ma na nyawo obetima koye obone because eye ya no friend sister bi akua ababa wa bi ni mi di wa hanom fa kosia ba mienu fa chama send mo mama mon ko ayi ho na mon ka che ne se on twa ne hwe mame on fa yade we ntu no so ono na tie di nkomo ono na wodwom da bia obadwom enso wa bodua wa WhatsApp and how much you WhatsApp dia boni nyina o ya no voice note no dia send ayi conform no so dia no so dia akoya adwuma ya be WhatsApp o kra what's it they will WhatsApp your life ya bomb paye ya wura fefufrom afeno be kwa wie ya yesese owuo yesese amane yesese kodena animguase accident ye bomb paye ade biara o safe asese na ye onipa dasani asese se owuo amane resese no ye dane kodo so na awurade se wajise owuo amane na nsa lift your voice and pray. Sakabada da 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 balakaba, rakabada da 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 balakabada, isayabada da da balakabada, hey kapada da da balakabada, rakapada da 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 balakabada, ilo sayakabada da 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 da, ilo sayabada da 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 da, hey kapada da bele kabada da bele kab, ala da 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 bada, ala bada da da bada da ba, ala bada da 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 bada ba. Alabada bada bada bada, alabada da bada da bada. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am your soldier, and the power to keep waiting to hear the voice of yes, I am bada da 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 bada da da bada da da ba. Akabada da bada da 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 bada da da ba. Rakabada da bada da ba. Ekabada da bada da ba. Akabada da da bada ba. Esaya bada da da bada. Akabada da bada da ba. Akabada da da bada ba. Akabada da da bada ba. Esaya bada da da bada. Akaba, akaba, apaya, alabada, eladada, alabada, alabada. Sayabada, akabada, in the mighty name of Jesus. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. We are praying for the power to end well. We want the strength of God to end well. Ecclesiastes 7:8. So
you can start not well, but you have to end well. Because the Bible said the end of a thing is better than the beginning. If you started very well in January, not December, you are not ending it well. It is not good. Is somebody with me? Yes, Papa. Do you get it? Yes. Say, Father, in the name of Jesus, help me to end well. Help me to end what? Well. That's right. Because what them say, the end of the thing is better. I feel well, Mammy fire the encoye. Mammy follow here encoye. Mammy fire can't coye. Mammy finding Guasian coye. Mammy fire go. Our say or tiny and money and coye. Oh God, help me to end well. To end well. The Lord should help you to finish well. That's right. Oh, Papa said, "Urade, buamina, afi we mi ye." Urade so be bo. Amen. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. God, help me to finish this year well. In the name of Jesus. Lift your voice and pray. Hey, power to finish well. Locate me now. Power to end well. Locate me now. Power to end well. Hey. Power to end well. In the mighty name of Jesus the Christ. Clear the altar quickly. Are you with me? Yes, Papa. You are doing my name. Yes. You are for the butcher so. One who yankupon. Bosumu ediana de wakomaso. In fear, baby, I told me the end of the wakomaso. I don't pay our radio muayama. Lift your voice and plead the blood. Lift your voice and plead your case. Plead your case. Set forth your argument before the Lord. And then of you, Massamuni, Kalasam Serrani, catch that way, and then you make good time. At the altar, he answers. At the altar of breakthroughs, of prosperity, of protection, the altar of provision, the altar of answers, talk to God. I was
kwati wasem anye bibia wo yoye na no pay we call your words back to you awurade dawa many yeti ewo wasem we dawa many yeti ewo wasem we awurade wasem di o se yemra na yemra wo nche le bebusa wo yemfra wo na obeji yanso na kan yi pasem eni bi yedi mo awurade yefra wo na no pay wo mefra na no pay wo mefra wo na wo si yemfra wo na yo chibienti ya wa wo to 20 ye ni mu ntri yefra we are calling on you, Lord. And the pay will be travel, and the pay will be this year. And ready people anywhere this year. We call on you, Lord. Talk to God. 2 minutes more. Yo. Anyone what's up to anyone? Why you promoting for? What's up to anyone? What do you do? Memoir. I couldn't be. I am Coswa. But then I never call. Catch a rat. Come to God with prayer and supplication and thanksgiving. Let your request be known unto God. Yeah. God is answering your prayer. 1 minute more. Yo. Talk to God. On the altar. Talk to God. He answers our prayers. Yeah. What do you say? What do you say? What do you know? Catch in the mighty name of Jesus the Christ. In the precious mighty name of Jesus the Christ. In the mighty name of Jesus the Christ. I decree by the authority of Jesus and the power of the Holy Spirit and in the name of Jesus I say it is done. Amen. It is done. Amen. It is done. Amen. Shout it is done 3 times. It is done. It is done. It is done. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Now listen to me. Waiting to hear the voice of my commander. And the catcher say will be biara. Owa komasa obeye Sompa Akyedie. Say yam tubo. Yam kwaranta dio. Emo anwa come be geisha. First chances here.